akora uruntu rw'uruzingo gwifata akajya kwishingikiriza ku bantu baba bafatwe mu nyoni ko afatwe gafatana intoki z'abandi akaraza akabuno mu gisongo wicaye munsi y'umukingo karaza agatoki mu kabuno k'inguru karaza karimi mu kabuno ka nyogokuru wawe twajyana ibitutsi ni iby'abasekuruza banyu bavuze ntabwo ntanyuma ko wazingama nk'iyongo nyakuzingama nk'umutubu ubu ibitutsi hanyuma uragira ngo hanyuma wanturowe ko aricyo nkubaza ngatumaho aho ngo wagira ngo yamize mime ahubwo se ubundi muri gupfa iki niyo bivuga utadukoza izo njaba zawe muri gupfa iki ubundi n'amaboko ajyaho nayo imigano ubu ngubu akogubera abandi gakoboka agahanga ugakomye ku giti cy'umushubi gakoroka mu giti cya metero 600 akundi bikabyatinya kubona so bari kumusundira kinyuma munsi y'umukingo we yavuga mu tuga ako iki ngiki cyo karazi igisongo gishushe kiriho urusenda mu kabuno kacyo kirimo kirambaza karazi gatoki mu kabuno k'impe wanjye ngakubitwe niwe ya samwani nakuze n'ikindi bahabwa ikizami cyo gukora ubwero bwo ku mashuri ya primaire urumva igihe kaba kamere ntabwo uzajya inzira ariko murabizi n'ikindi murakabanira ryizajya kibyina amapiyano